uba LT Tariang EDC Southwest Khasil District Mendakasngi ulayo ban od yo Ribon kum kadak ka jingpli ka we ka Jaka Thew ye ki alignment jong ki kali blatip kum ka Southwest Care and Wheel Care ne ka wheel alignment ka ba ningkong du hapo ka district ka badan halat law sang Jakram Southwest Khasil District bat kani ka jingdan kani ka wheel alignment kan long ka kabu ye kitu ki badan ki kali na ka benta ka jingdan kam jong ki ha ka ba kim dan kam shu ban let ki we ki Jaka tang hang ni kalabiang ya kitra ki badan kali uba LT Tariang habakran hakani gasngi ulai ka jinga ro yo samla Kevin G Khan bat ki parlok ki blastang banyeng hala ki Jong ki kijan man sedang man seng kumya kini ki jat kam bat ka long ro shibenta ban yo ai kam ai jam mi ki samla na kani ka than ula ong ru habangi le ya kanu ka kam ngidon kam banjit ya kata ka kam bangi so tanat khnang ba kata ka kam kanang kiu da ka bakit bok kit riang ba kinang la ban pen kiu shakhaman ya kane ka kam ka bakitre ha kani la yo ru ka jingduai no reverend fairness san wanyang ha ringkat ka jingedon lang uba lamon lang khajarin alimer sing nyota bat ki wede ki bala shakhat ngobha ketika ngapur pesla ada alignment juga kali kambai kali kepadai dari kabret amni hampai te ada kabiang alignment both sin ki jing accident ki jan berbekar baik alignment juga kali te kaitan both sin ki jinja ki utama kini ki lipi jung belum korang persebab kabar selap dia dalam ipun alignment ka puntuda both ki jinglut joga jingshna jogi suspension ki tire ki steering ki drive shaft marpol sen ki kali isni ki step ka back alignment ni jubun iya nagaya kintu kakta ki suspension aja ka bin bujili shisen system both sen ya bujili RCN light sen ka terter business partner Jong Kevin per Jong baru pakai biaya Thailand ni video nak ni ka function kita. Nak lihat juga ini milik maksudnya Oslo pasti itu invitation Swkhd pengai ba kena samla sini kilo kecil dia kerja res. Bentuk spa Pwede pwede istri jono lo makin kiyo kam kajam mla bachulong kake kade stang spa bang ho basu mentah bat kiyo ane haru ko kunu no kerdan lu baru khoi stang ni tare but awai pat na kenmau ni ka pwede ni ka invitation ni ba ngajukan mau ba kini ki samla ba chon ba Kevin ki parlok ki post on Facebook hai ba ini bagi off-road drive and then competitions bagi lain. Kani kadi gift passion. Kau mahu tahu kerja ni mo? Keluar cuy bukan talent ni jom. Tapi kalau awak dengan talent, harus workout on that talent. Dan kami kan orang penduksa, nak kemen ba kani kan cipli ni, orang penduksa itu bisa menang. Ni tangan dia apa katain mau keluar dari Southwest Khasil, ada yang kerja betul ni berkuai, angin muat suai kata talent tu ni, kayak kata kesak buai mereka bisa workout kata. Kita diberi perkat yang ni kualong doktor, nama boleh ni perkat bersuk bisa pilih, ni long engineer, ni long architect, ni long kono, ni long officer long kono, menhek kakamai. Jadi kita bagi beri perkat pagno yang in kani di ka pangi nanang banset nasutunan banset pentil nastam yang tukar kami if not be berbor ka business ka banye adi hak ti beri badan ya passion kita beri personal serve public di bensa ka tukar kadi ka passion ka give ka ai pal beri but ka show ni bangin kumno bangin dak penhe sesuai ka tu adi ka di bu shani kong shai ka bisa akmat kamu kelak feel lupa. Dan dengan ia pakai kanika kecipilian ni, bang Swkhd ba nama pakai ia ba Kevin come down, mengaji ba kita passion mengaji
Jungi yang ini kam kali. Mo, wat kali binya ni rugi bapia tam posa kuas kasih. Apa di siapa ni siapa? Mo, kebetulan atas kena. Ketika passion tu beliau berketika talent tu, they work out on that talent. Ketika ay nuksa ini berbuat di dalam, kami kun sama solusi. Yang ni dia kat ini dan UAP ini nyuap hamil dan berkif. Yang kata ini dia work out. Dan ini tinggi sutrai yang alam komba sabte ini gajabian sabte jemut berkat juni. Boleh berkat swa ya ke pembiang, ya ke bisa, ya ke tulok. Dan berkat dan simris minum. Dan simris ketika wain lagi ketika wain nak lesing orang simris kalau ada wain ke gift. Oh, simris ketika wain ke gift tu bah beri ulah banyo berkecil on the way to success. Tapi banyak history jom bar haki beliau belum successful lah ketika